Nirmala Kenyam Canals Delton Contin Baro Isni Baka Link Nuer online TV channel Kajan Guasame. Near Yene Dialog content Chunka Kel Nuer online TV channel till La Roine La Kalianka. Kajan Guasame took on Karach, Mibukona link Chirkamen Chikon Ling Mandan and go Michael makuei was take a press me be release and Tamasha Raja Mo Chajalat, Guad and Charaitin and Changdare. Kuma Kirma Yadi de la Kuma dinka, Chikara Chikana ku confirm, Chikana approve no take a tung one chicken kalat kajan kor guadan paiwe so bana tidiali bana kaling kan kono railer kan me mujira majidit gorono jin be subscribe ka be notification bell bujetwan ko bler content ba no ngwas me be kan chwa bekaji ke be kan chwa mala chukuji gwas dan pai ka break an ler bu kon la de gora liang rojadan inshallah de Michael makuei west wood janam dana la run information tin tak luangko ba Nuer ba kanak re which kanasir kan longachuk so biara jadan ikan lat gwasame biajeling ka do bran ikan lat keje ngai kono no ko kor gwase pai which kan kajeno kanitele ji Uganda tichi bere we ka South Sudan barantem right corner bana jeling gwan manan ikan lat ka kwidien anyok gwade dan kan la no te ke den bere we kanasir antem chikan anyok ba hanu te kamutwok ba bana kalinga de diala titinen wala ka jen lerme shimakuei lwetaje kunogono shike de Uganda no kajuba tin waje chen bornak kel kanwari shelad no kentin bok re which kanasir tianka work do badana shelat keje ala Michael makuei west ngai kono medan me chinaro jene shelo no ko jad mide no te ke din Uganda te tere which kajuba but ala plandien de kana lat enemi shiga Nuer connect de kana kulo admit no yes icha chijech andana la jeche Uganda che bere which kajuba but ko ngai kana no they successfully commit a crime ka Nasser Canadian Canadian shop ko jandang rewi kel memoriudian ka gaat and tama kanwari ajen ko le benan tama chola namanan ka ta diogo no bia bana borach so chikana kula ngai ko chikana na kanish mission in succeed chikamesha lingane ka chief of defense minister would right gwade dane coin ka general majurten chela du bana Nuer bana kanak ko Nuer ka konkel so meji kan gujano negdian kan Nuer wiki juba dere ke us de create ke de na de karwal barantam ko chikan ngaje gwano dob dan bu Nuer na kaje enemy chikan plan mu gwaji kan realaka so they plan that plan agwa ka chikan execute last night ajen ku linga no chikan Nuer chikan ga bom kaman chalka class bom jene chemical mun che pen kaje alajen la pon la toba kajen bala janna ka kebe yedo ajen ta dan titin nyogare den en class bom mo tire de te ka jat en gwada che nyodo ko re de te ka mach la chomare bana ba shi wang che man chana nen gar tieni shi liu ka chi pon ken la gobdien che rodo wuch name plan mi chare la ka kuma South Sudan ka tetkir ma yadit kan jen wudu shal ka makuei wezane no antama chikan la no kuma Uganda shebere wiki juba chikan ko admit chikan ko nok chikala no begare wiki juba ko bikan juba bikan bugang juba gangje kanga gangje ke jang gangje ke ji ko tere wal gangje kanga ne juba gang ka je kan wore ngai kana gwana wo bikan wer bikan kanak bikan ka masakat like they already started so jen do banan gui kana mu Nueru ka kech bi juba batigare ng butoktun so for that reason gur kano bi Uganda defense force bigate tiaka ngada jelo temeke tama me tel mishal mal ka South Sudan yelara kela so you guys should pray also kane kondi ala kone cha yen ni de konti la Nuer tin la jes fele mayo forget about o ka jes fele mayo ken ka Nuer cha ga yen ko jes fele mayo yan ka kwire ga mechi to gre we kan Nasser tem chi plan din ti succeed shi ga na chi kan kanak ngode ku ken plani to ko ken ti biken ka execute bana shi kuma na sheng dar shi ga na bugnyok re we kan Nasser ka cheng dar bor chi kan bon nege tianga nakana na jakana ko bika torch ko bika ne ngwan makana kula nak ngaye naka war la na nin so whatever they plan che led la to ko shi ban ka war ko kana kenyam chi kon ngane odong rin ya le dan e shi ka mai wut kon gwini ne odong telerek medan chinaro ke ji mai wut pan kala re tele problem changa kel telerek ka rin yal che mai wut che je win nika bakel tele masha Allah ten changa kel chwa pele je chwa lingeno ete ka gwan mi china bokten chwa chupel mi na ro kene de konti ka mai wuchu kene de na de kene tele mila rek changa kel
ka jono ka war shu boko lungu shuk jonyo boko nasir gwan mi chene de jandang raw wide kel che connecten ray now chalane wo ten ram kel ko adjen ngote ga momete ga bot jibon diala ko ken ci ga liw ko do bran chalat kije ne de jandang raw wide kel ray we ken nasir tela nuare kene lungu shuk ngwasmo en plan dien ken jang a plan mi ken real ken wo bi ken use ne nuare shwaje peru jeneme use ken nuare at this time so man chalat gwas Michael makuei lwes mukukan la lade o ngai ken 2 day or 3 day by the way tell information mi ken release tell adwar nin dangro ti Nuer people were busy receiving ke evacuating jang te konte cha kep ke te cha lo Nuer we ken nasir ka wulang kana bongre loka akene kuna visitin ga jan wo ci mal ci ben jene kuna lawo nan kana ka juba ay bi mal ben telere kam nan kana keno but they have their own plant kon ci kon divided kan kon ne kon la jang they divided us and o te kan ne tichale ji nasir ka ji wulang ka ji mai wut ka ji akobo they know it already and go plan dien ma be yiglet so malat ka mente ma nasir shi kel shi rek dung nasir kro da rek dan kondial whatever misha plan mishi we kabutugdu bikani dwejin karwadu ko chin wer ko ken ci ken bulok ajana na gor kene they are dividing Nuer people kwanen konin titi chianga jeno re we nasir ti SSPDF ti tente chakep wate kel ke ramdan la commissioner anyok ulang ti ke SSPDF ti ken kep ne ken chaga nang pan ni te konte chiuro de no lwak ne konte ka ko betongomi mongol te ka kwar chu ku juba ano jene ga chaga nang ka juba ne re kona kanang ka ngani ka jejen la jenin content te re we kan nasir krodien ka shukan ka gorno bikan ka nakel ka ne content ka nasir ngunyo do mona mo nyu do jegwan wo tela mal ka ko konda ci aluro ci ajenen ci awud ci alpal ci ajenen pite pal but ci akanen pan me ku kan ne ti ku kan ga received anyong manan me chana nan tiang ne jandang ro chukan wo alo nyut kan tur de dol kan toktin even chief of defense minister mela dung South Sudan dol janga manan akane de kon na kan wore these people roy chala Michael makuei wedeno ichi kum Uganda ichi benre wich ka juba o ngai kenen wo shi plan dien to succeed chiga Nuer gan wer chikan ganna ka chikan ka wangre wich ka nasir that is the only reason makuei che acknowledge no ala kume mela SSPDF tade re wich gwa tie ka nasir kan ulang che la dan wo jaten anyamo bianga drone use kan ka lo ba kan Nuer telam dien if you think that you are safe jiram te juba think again shere nyok mulat ka mene jang amdi tie matot jang ne kenen wore chika maju daga tam chikane chulo already I've seen a message cha gore nyaden wo en wo de yen ga de yen ko wang nyama judak ko gwana jene dana chana ka jejen bor gwade chukor je tok tan wich kan nasir me da ka wi yara diu gwade cha ga joyratan kinyada weno kwalje en wo der chum no ko ba gar tien ba kanak but a plant jen ko la right after a chan wer cha kanak 1921 so tena loide. And again, young they are celebrating dinka. They are celebrating Lea Dana Lukan. Many people are celebrating in Juba right now. When a kawarap, when the other content they are celebrating the killing of innocent Nuer people. Me yenen content like on social media shing yang malka. Kon right ne ko de maldaraben. All the time and I are good no be malbeben. Cause we ke kume bako jen kume dini jen la talk. Dera mal dera je yingno ko sen kwa de man takelo jejen bor malat ke lat ke no ne go ne un 54 sa nonga karwa de jen lat ke but international community chika bet jenen ko jang kon kutgen kon online mi chi gujis post niken chi mi de lat it's very horrifying by the way if you watch you look at their post tin kon lat ken ka de ngaje no tin lat jang and is coordinated telegan wer myself not you, not me, not everybody. I remember Nuer palo jin South Sudanese ke jin nga ngede no to tiga under condition me jin Nuer. So you might feel safe right now in Juba me jin ga Nuer malaro to yene ta ka pa de ke ma yadit ten mi chala pa de ke ma yadit ke pa de dung espele mayu. So ti lat ko rodien gwa de me ke tijek te ba nang Nuer mi shi ka bugu jagwa especially de kon chun ke kir ma yadit tin na ka Nuer tet ke dien gwa yenta ma chane jindang ro kel naga jig yene gwa. So jigene la reason, right?
amugwa ba Nuer ba kanak a just lo mi dit kata dana cha Nuer ya nakaje minnu ke kume SSPDF re wi ka nasir akor minnu ke neri shwal ke Uganda ne me tram kel ne ga yorshop ke kudang dok dollar ka chang a chang SSPDF cha ka pay no de ni kem ya de cha ka pay no but pegane ti ko ne ken real threat kan Nuer enen Nuer ruac enen Nuer mala tok a threat ka kuma kirma yadit e mazo bikane yig nakke biyan bikane moy kam nan de kan letkaje cirgam re gad dangro gad jendang ro ta kan Nuer ka ga tijin e ko ishire ke to ka nasir so ne me shi fair kuma so Sudan right now de ga rode shite ga me dana shi to ko ron kin dangro wal jok so man chala Michael makuei West ko ja lat ko ngejen wo shi plan dien cha wak so baje ko ni ga to English bi ajeling. Government confirmed presence of Uganda troop in the country, ongoing operation in Nasser. Information Minister Michael makuei has confirmed that Uganda forces are currently operating in South Sudan, which they deny earlier. According to makuei, the presence of Uganda People Defense Forces is based on long-standing security agreement between the two countries. This happened after that chicken Nuer can connect. After chicken Nuer ti jendang rukel chicken connect re which can answer. Chicken ga yadamene cluster bomb. Okay? Boken Nueri. So then after that kujele condemn Michael makuei, a tribalist information minister re wike Juba. He stated that the agreement originally signed to facilitate joint operation against the Lord Resistance Army allow Uganda to deploy troops in South Sudan for security-related mission. Security-related mission and security median. Babagang Jiwidodianon. Where are the SSPDF? They need Kemayadi tin content where they can look. Keden where we moy karek kani. Tende jang look kani. We trust ni country dodieno. Country dodien we trust ni defense force den. Canadian content ku jela gangray kwarka dek jane. We trust ni de tier. Echa security force dung Uganda kane dung kume kirme yadi di chigaromat. We dodien. Minyu den wo kume michi fail chi kume mer roda ko de cholo kume. Also makuei also acknowledged that government forces are currently conducting an operation against the White Army in Nasser, a conflict-prone area in Upper Nile State. However, he did not provide further detail on the scale of the operation or the specific role of the UPDF in ongoing conflict in Nasser. Manager. Right now, ngaje no share dakarewa. Kume UPDF, Uganda Defense Force, jare wike Juba, lade jana, but chete ke Uganda. Chete ke Juba. Kaka paloch. They are operating drone and dana kwa Nuer kwa bukaje ka class bomb shanen. That is the mission. Ko big Nuer bikan connect. It's not Wyami. Wyami can ke hale te ganga na wich. So dinka government gor kano bika nage dani kan Nuer ke 2013 bikan lat. Right now it is already happening. Shajanen. Si class bomb chikane yot. Angumro din mungod jorna. That's nothing. So the name mu bo big Nuer bikan ka wipe out. Mu ten Nuer shika nena gwa biari gadian biai lene ling mishit kari gadan ke 2013 ko chikane to kontama allerling yana me ata danan shikirma yadit kene kumede general lika tila jang chikari ben chikana lat chikame chikana lat chine jandang lur kel chikan kanyok chikan kanak munyo de go anwo ngode who can diffly chimishane no gor kano biken Wyami biken fursu biken Wyami biken mak Wyami shi dej Wyami chikan fai ko te position gor kana ka kuma ngum gor kirma yadi re wika kanasar tere mu gor tan gor ne nang Nuer dom ni jen amana mi ci South Sudan shawre ko medit be bol mel be kana shulat kwara. That is the plan and that is the system dan le road nyok president of Uganda troop re wika Juba o gor kano bika kwar be kana ger ko kid is already dying. Kid is already dead. Kid is not working. Kid shalat kid take a joy. How many times la kona lada no Kir take joy? Kir does not fit anymore to lead South Sudan. Even Jang point jene kene kona bikir bikana moy kariek.
ka ta dan len ngaru din keje ko ne de ko na biri harun ka gaat jane ka gaat ikotoria ka gaat chulo ka la ka tet. So these are the people that will suffer. Ne de cha trust SSPDF charge trust akirma yadi de jen we Uganda troop we jenong. So tell them the dien a nyok kan ojen chokok ke bom ne cluster bomb tin kon ban were ba ko bom ko je ko that is what is good at a nyok jen che ba attack chang der umi attack chang der ba ben ke bom ne ke kana torbiyele ke and the world will see ta dana betok Nuer la karin to by the way. So ne me jen dan lat ke kum kirma yadi de no be Nueri be kanak katet loy Nuer ko ken politician te de lung ko man cho da lat akan dong they are free but kun Nuer ba na gang. You guys are not free. Gwan tri entena. Milengia ngaden you are not free. Chiro you are door and tema. Ron Nuer mo kan kon deng ne ngaden o baji nen sin very soon. Ngaden o baji joje wuje dan titina kirma yadit. Ko kirma yadit gor jen o bana kon terrorize within the village. Ko jen gwa dan ate by the way ala enemy gwa dan la kon attack no gwa dan wuje is strong. Che gwa mi weak mi belel ke chenkel che ja gor ba uten. Ki yene de kon te ke jubatin kon met ke kum kirma yadit. Che dem mal attack be lat outside. Okay mena mi cha outside che jetuk me juje ne dial ta juje ne dial ko la Nuer juje ke kemne lo bnar bar bna winde ko ken that's when kir will attack you ko be ngaje no che threat che tok you guys will remain out threat ko mi cha to dun le bay guje no tele ye kume tele ne di chun jodun ne de ko nan wa ye ke ken ji dawuj by the way mi cha ngaje gwa ji dawuj akan la te akan e kon bi ken kene kon de tek ban mi sia jogdun chariet ke ngada jen o sia tol me gwadi ajor biya temal ban jemu do dien